Nikugite na kiagago thukuru-ini wa sekondari wa Karigine kaunti-ini ya Tharaka Nithi thutha wa arutwo eri gukua ni kunyua ithano. Kuringana na riboti irerekereirio ni ndagitari eria ya marari gatagati ka arutwo 13 aria marathiaga na mbere na mathomo ma biology mehaririria-ini ma kigeranio gia KCSE kiria gitanyitwo kwambiriria muthenya wa Jumatatu na nirio maranyuire ithano eno. Wanafunzi waliweza kuingia katika mahabara na wakaweza kupata mahali hiyo chemical ilikuwa imewekwa. Wanafunzi 13 ndio waliweza kunywa hiyo ithano, wakiwemo wavulana 9 na wasichana 3. Kiroko kia umuthi eri acio nirio mambiriirie gukayaniruo na matengerio thibitari, no kuringana na ndagitari makuire mbere ya matangikirwo. Ili walikuwa wamezidiwa na ndipo waliweza kuripoti, wakakimbizwa katika Chuka County Referral Hospital na wao wawili walikufa tu punde walipofika hospitali, hawakuweza kuokolewa maisha yao. Tafadhali manto makuga ati nitwije kiria wenkiomba kurugira mwana ta cukari ta muthetu ta muu, we should avoid that. Ni onto no stimulate reaction ya already bakira banywete na ikathukira mwana. Arutwo angi 7 no marathie na mbere na kwamukira urigitani thibitari-ini wa Chuka, atungati arwaru makiuga amwe ni maumite hatikaini. Girifo tera Inoro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.